Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu ove godine u prvi razred upisaće sledeće obrazovne profile: poljoprivredni i veterinarski tehničar i prehrambeni tehničar po dualnom sistemu i trogodišnja zanimanja: operateri u prehrambenoj industriji po dualnom obrazovanju, mesare, pekare i cvećare, vrtlare. Novina je ove školske godine što imamo obrazovne profile po dualnom modelu, a to je operater u prehrambenoj industriji 15 đaka i prehrambeni tehničar 30 đaka. Šta znači obrazovanje po dualnom modelu? Kompanija Bambi se kandidovala i akreditovala da školuje profile po dualu, to znači da oni praktičnu nastavu učenici izvode u kompaniji Bambi, a teoretsku nastavu u školi. Znači jedan zajednički projekat Bambi, škola, učenici, roditelji za školovanje ovih obrazovnih profila. Dualni model obrazovanja za prehrambene tehničare i operatere u prehrambenoj industriji ima niz prednosti. Broj 1 je da su učenici posle učenja kroz rad i u boravku u fabrici u jednom realnom radnom okruženju osposobljeni da se sutra mogu uključiti bez ikakvih dodatnih obuka u proces proizvodnje, a takođe mogu da se uključi u neku drugu fabriku, neku drugu kompaniju. Takođe, posle završetka školovanja prehrambeni tehničari, pored toga što će se osposobiti da rade u kompaniji, da su stekli kompetencije rada i sve ono što je potrebno, mogu da i nastave dalje školovanje na bilo koji fakultet jer su završili 4-godišnje školovanje. Škola je osposobljena za realizaciju nastave i na ostalim obrazovnim profilima. Veterinarski i poljoprivredni tehničari izvode praktičnu nastavu na školskoj ekonomiji, a pekari u pekari, te su i oni odmah osposobljeni da se uključe u rad po završetku školovanja. Mi u okviru škole imamo i dom učenika i da je školski odbor donio odluku da svi učenici koji se upišu u prvi razred naše škole imaju besplatan dom. Pokušali smo da na taj način stavimo sve učenike u ravnopravan položaj u odnosu na one učenike koji su iz Požarevca, koji imaju svoje domove, da i učenici koji dolaze iz drugih sredina, iz drugih krajeva, da im omogućimo besplatan dom, to jest besplatan smještaj, ishrana i sve one uslove koje imaju i uživaju u domu. U domu su u toku radovi na proširenju kapaciteta samog doma koji bi trebalo da budu završeni do 1. septembra, kada će svi zainteresovani moći da se smeste. Što se tiče uslova rada u školi, mislim da učenici 8. razreda koji sada razmišljaju kojim putem da krenu u koju školu da se upišu. Poljoprivredna škola je stvarno jedna moderna srednja stručna škola koja omogućava ne samo obrazovanje za struku i ono što je budući njima poziv, stvara im uslove da mogu posle završene srednje stručne škole poljoprivredne da upišu bilo koji fakultet. U vreme boravka u školi radi se o jednoj bezbednoj školi. Na prvom mjestu uvijek stavljamo bezbednost učenika i njegovo zdravo odrastanje u jednoj zdravoj sredini. Direktor Vukašinović pozvao je osnovce i njihove roditelje da posete školu i upoznaju se sa uslovima rada. Najbolji ambasadori škole su naši učenici, zaključio je Vukašinović.